tsy manambola ny fitondrana ka voatery atao takalonaina ny ponina tiantsimon'ny nosy amin'ny anokafana ny tetikasa bazitoliage hoy ny filohan'ny fikambanana mazoto Teorakotovao nandritra ny fiaonana tamin'ireo fon'olona voakasika io fitrandrahana io omaly fahatelo ambin'ny folo ny volana martsa 2024 fanjakana andesin'ny rajoely toy tampitsandraha io satria mila drala rozy misy millions de dollars maro zany tahalandrozy amin'ny vazaha amerikanareo de nareo zany gnatao takalonaina agnatin'ny de raha ny raha ny volagniny président Fokotany aby teo regny mazava tsy misy raha ampia tsy piko manokany raha volagniny président Fokotany ny ampototry mazava tanteraky de misy manam-pahaizana Tananarivo ao professeur resaka physique nucléaire manam-pahaizana ziskandafy agny rangaha io Stéphane Narson nagnarany mpampianatsy université andafy agny malahelo antsika ny kaiky nanao fanambarana rangaha io nareo manam-pahaizana amin'ny base toliara ao hoy mivola amin'ny raha io tsy magnino nareo iaby manam-pahaizana ao amin'ny base toliara nareo manam-pahaizana amin'ny ministère ny mino hoy mivola ny raha io tsy magnino ndao tsika anao rendez-vous hoy rangahy professeur eo azavagnonareo aminay fa zay professeur maromaro izy misy folo teo anao fotoatsika da niavy tagny zay tamin'ny rendez-vous fe tsy niavy tagny ny manam-pahaizany base toliara tsy niavy tagny ny manam-pahaizany mino ministère ny mino satria nagnino satria olo mivolambola fahatany avao hamitapitaka antsika tsy raha misy raha to fa raha hamono raha eto itegna ny base toliara ety zany tsy azo iala fa tonga de sala amin'ny bomba mipoaka fa ny fotoa ipoany bomba nucléaire io zany Russie dignasa tsy manaka ngany fort de 5 mm no ambato vio fa puissant be zany le radiation zay ngrano volagny rangaha tsy zao mivolany zay fa rangaha io hay ny fanjakana zany na le fanjakana agny fagnambara io fe tsy raha rahindrozy satria mila drala rozy mikarama rozy anatin'izay ka ndray zalahy aby miasa amin'ny base toliara eo reo haindrozy aby raha volagniko zao haindrozy raha io hahafaty antsika eo hanimba raha maro miaraka hanimba misy velomatsika eo fe drala eo manahiragna rozy io satria rozy anay miresaka amitegna o zay koa atao mila asa kalongotsika retika ao io sahira io tany eviety manao akory androantsika fa raha io mila hany hoany fa misare haindrozy miasa ao reo raha io ho raty io ka manao an'izao gn'ataoko hoe mitambatsy tinaniky ty dernier combat ady farany zany toy lafa resy io tsy raha tsy mimpoly eo koa reo ka naniky toy mila mitambatsy mare fara tamo tsy anaiky ary tsy maintsy hiaro ny tanindrazana ireo ponina mipetraka amin'ireo toerana voakasiky ny fitrandrahana io raha ny nambaran'izy ireo hialy tsika hanao vivery naintsika tsika ampela fa hailitsy ndraiky fanjanahatany iny fa tsy fanjakana misy toy fa fanjanahatany la misy fanjakana toy toy mijaly tsika amin'ny toratolay zahay fa tsy mangataka aminareo fanjakana tsy raha taninareo tany io tsy raha tany gobaba nda fanjakana anareo taninay zahay olo jaly tsy inona olo tsy ilevanikazo ihantaninarivo any zahay maty atoa mazava ho azy fa tsy raha tanindro baba androny eny ngany rognanao fagnatoitsinganao nareo manam-pahefana anakinay finidy ao rey da nareo no miloha raha ampoleo hazo nao folea hazo ino toy io ngeroy tetehinao natoa mpambolenao tsy mahampamamboly hazo raha fa politiky nareo rato haninareo dalam-bazaha io vintsy haninareo mosare raha ato voly hazo ino toy alaroy tsy tavezy fagnatoy ambolea raty ny politiky nareo fanjakana henany zahay po tsy angataka aminareo tsy gnanareo janjimy soa nanay tsy azo taninay io nareo hangataka aminay zany nareo koa no angatahanay maramaray engao sampipoky ndraiky fanjanahatany iny ho fampitomboky alefaso fanandrahanao zao fanakaio koa tsy ankeninay ho maty sanandro nareo misolohoa sanandro nareo hangataha mpanjaka valareo io fa tsy misy ny mpanjaka raha eto aloha tsy makasitraka an'io satria igny ala hinaniky agny igny rahay tsy manana pharmacie fa agny ny pharmacienay laha magnali magnelongelo rahay ka marary ny taolan-damosinay agny lanay katrafà mba hipotsapotsahanay mba hojanga rahay lampanafody hiarovanay ny gn'ainay amin'io ao ala hinaniky ao arova ao hinaniky atiky
Hofakieny zao henjam-bakany zao kahangalany an'izao fasimainty zao ao. Raha iany ka la raha natao an'izao raha toy ka hoe aia le vazaha garamaso ao zao ka mba hifaipitay famatsiky mifagnomondo ka la palestinay raha resy rahay mbo nitsanga rahay ndra iny lafa kombo fa tsaraho la tsy tiany gn'ainay io. Aia koa ila hagnopakan'iny ka hamboly famonty ao. Aia koa ila hagnopakan'io ka hamboly zamoty ao. La inanikao harenanay io ao misy gn'ainay ka nareo lay nareo andafy agny andesinareo andafy agny ny hanagnanareo. Ilaonareo andafy agny ny hanagnanareo fa tsy hakopaky tanànay toy. Vovo ataonay mbe toy tera-drano 8 metre, 7 metre, 15 metre, 20 metre laha laliky. Fa mitororoky ny rano zay amboniny zay eo ko mamonjy an'olo afaky eo ko la minon-drano rahay e. Ka nareo la hanao lafa 80 metre magnambany agny. Aia gny hiaignanay fa ndra rano agnatin'ny vovonay areo mijotso hamonjy 80 metre eo agny. Fa aia gny raha hinominay. Fa aia lay ka io kotobanareo sompitsinay roa irohizany gn'ainay io hakopakareo ho ataonareo mangomokomoky. Ka rano halanareo 500 metre cube pare reo hataonareo ai eo fa ho toxique io hisy puise io no vokatsy ny raha hohalinareo. Harianareo andriaky agny va eo ka raha haitianareo fa tsy hinampia. Tsy ho maty aby va gny biby andriaky agny. Misy moa agny zay fa haitsika hoe zay tsika mpijery televizion na mpijery piaigny radio misy mare fa misy mpitondra de mahasahy miteny fa hoe tsy misy ho izy voahoaka handesy mitandro filaminana zao. Eka marina zay satria zahay io tsy raha manambasy fe akoa bola zay hoe ZB ho izy nobasy. ZB nobasy zay mahatonga anay mijoro eto la zahay amilanakao koa aloha fa vonina avao koa zahay la ohatsy ka pare rozy rahay koa vonina zay. Aitsika ohatsika zay kominy abiaby raha vavy abiaby io rahay tsy raha tahotsy zao le la hanao koly le la hodiga vosina io rahay tsy raha tahotsy zao fa mohitatsika avao moa ny fiadilatevandrosany eo hametrahano zao de mohitatsika eo. Azahay koa la misy matoky koa la lokonay voyageur reny président etiky zony tsirairay noho izany ny miaro ny tany ny hoiny colonel Fanapeja ary tsy tokony hanao raha matahoro amin'ny vahoaka ny fitondrana, tokony ajanona aza ny fitrandrana rehefa tsy manaiky ny vahoaka. Hoy hatrany colonel Fanapeja. Io rano be o ne fiadia koa e ary roa be roa ndretigny bakao eo ary ombo eto reto misy ataotsika hoe misy tandroigny eto misy mahafaly eto fe ao agnatiny koa miady amin'ny base toliareo satria lafa mila fia iandriaky reo iandriaky eny aviliny atoliara ato raha eo ka lafa aviliny ato i sy nivezo avao ro mihina gn'azy fa ndra ny mahafaly ndra gn'atandroy ndra io ny mihina fia iaby antsika iaby io ka arofotsika ndra io antabo io tsika sakamotsika base toliareo fa kaiketsika ary tsika tsy manaiky io droitsika raha eo fe le olo mpila vola reo mpitondra sy ny karazany reo mieritseritsy hoe drala ho halindrozy io tsy afaka mikofoky rozy fe tsy sakindrozy aboaky teny zay fa droanareo zay ka izao a manahaky androzy zao manana ny tragnondrozy rozy fiba misy lakoro ka laha avy adikanao zay mangery ao ka la manao zao soasoa fa dito fa angerana adikanareo koe manao iaby izay fa ny ataonao la vonoenao adikan'igny sy enjehy afa droanao ogny satria dikay nangery andakoronao ao ka izay manahaky an'izao koa bazy io tahangery andakoron'olo ka lafa tahangery andakoron'olo meo ase zay ka laha malay ompa zao i engany ranobe
tsy voaomparina voahatra azafady tompo lano haly io lafa engany rano lambokasikasiny rano be asiako na mafisiny lehibe ny mpanohitra eo anivona anterimiana-pirenena Siteny Rena Soloniaiko nandritra ny fivahinianiny tao amin'ny fandaharana debantsika debanao ny 1 Martsa teo fa tompona andraikitra tanteraka ny fitondrana raha misy zavatra manjo ny vahoaka ny Toliara. Forsinina fotsiny ataony Ngai Andry ny Rajoelina. Areto amin'ny teny enregistrerareo tsara miteny azy ao satria tsa 1980 tsika zao fa 2024 zay zavatra rehetra teneny mipetraka avokoa. Raha misy zavatra mahandro an'ity tanànany Toliara ty aoko fantatsinareo fara mandimby rehetra fa nisan'izany Ngai Andry Nirina Rajoelina zay nanao ny décision momba ny base Toliara. Nisan'izany DG ny base Toliara zany nanao an'io décision io. Androany tsika tsotsapatsika fa raha misy sanatry ka misy zavatra manjo atsika amizay tonga saina amizay tsika mifarana ay tsy misy asa io ay tapaka ranotsika reo ay camion reto mivezivezy eto ay tsy afaka tsonytsika hiditry amin'ny la batterie tao ay ny dorana daholo ny vonina daholo reo ina mo anaranty ireo baobab reo ka hisy fanenenana aveo ka hisy fanenenana tsy tsatra tsony ny ana de misy an'izany Ngai Andry Nirina Rajoelina zany nanapa-kevitra nisan'io DG ny base Toliara koa nanapa-kevitra.